Il-fidi nisranija qed titqis minn diversi bħala ħaġa assurda li tmur kontra l-loġika li ma tagħmilx sens. Ħafna jippreferu jsibu ken u sigurtà fit-teknoloġija u l-flus, oħrajn iqisu l-Ġesu Kristu bħala Superman, illi dan minnu nnifsu wkoll ateizmu. Sostna dan il-Papa Leon 14 fl-ewwel ċelebrazzjoni Ewkaristika tiegħu minn meta ġie ddikjarat Papa. Fl-eluq tal-konklavi fil-Kappella Sistina f'konċelebrazzjoni mal-Pija tal-Kardinali, l-Amerikan Robert Prevost matul l-omilija tiegħu insista li minflok il-valuri nsara fid-dinja qed tingħata bilwis aktar importanza lejn is-suċċess, il-poter u l-pjaċir. Bil-Papa jisħaq illi bosta jqisu r-reliġjon bħala xi ħaġa għal dawk il-persuni dgħajfa u b'nuqqas ta' intelligenza. Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda per persone deboli, poco intelligenti. Contesti in cui ad essa si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere. Si tratta di ambienti in cui non è facile testimoniare e annunciare il Vangelo e dove chi crede è deriso, osteggiato, disprezzato o al massimo sopportato e compatito. Papa Leon 14 insista li dawn mhumiex żminijiet faċli biex twassal il-kelma talla qudiem sitwazzjoni fejn min ħaddan il-fidi jispiċċaw jiddeħqu bih jew meqjus bħala miskin. Dan filwaqt li saħaq li Ġesu qed jispiċċaw jirriduċuh diversi nies inkluż dawk mamdin bħala mexxejn karizmatiku biss, illi dan huwa wkoll forma ta' ateizmu. Non mancano poi i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è ridotto solamente a una specie di leader carismatico o di superuomo, e ciò non solo tra i non credenti, ma anche tra molti battezzati che finiscono così col vivere a questo livello e un ateismo di fatto. Fil-bidu tal-omelija, Prevost spjega li sħabu l-kardinali oġobhom jabbuh b'salib li hu se jkun qiegħed jarfa' u saħaq li din hija missjoni li ġimbirek biha. Filwaqt li insista li jinsab fiduċjuż li kulħadd se jkun qiegħed jgħinu fil-missjoni evanġelika tiegħu. Diversi kienu dawk li tkellmu dwar il-ħatra ta' Robert Francis Prevost fosthom il-Kardinal Giovanni Battista Re li insista li d-dinja laħqet livelli għoljin ta' sekularizzazzjoni u Papa Leon 14 se jkun qiegħed isaħħaħ il-fidi. Intant sar magħruf li l-Papa se jkun qiegħed jiċċelebra l-qudiesa tal-bidu tal-pontifikat tiegħu fi Pjazza San Pietru u d-dimmijiet ta' eluf ta' fidil insara nhar il-Ħadd 18 ta' Mejju fl-10 ta' filgħodu. Filwaqt li nhar il-Ħadd 11 ta' Mejju se jkun qed jagħmel l-ewwel Reġina Ċeli mill-Loġġa Ċentrali ta' San Pietru filwaqt li l-għada it-tnejn se jkun qed jiltaqa' mal-membri tal-istampa.